Dek, nak tanya boleh? Nak tanya boleh? Tahu tak rumah nombor A18 kat mana? Tahu dekat sana. Hujung sekali. Okey Dek. Abang nak hantar makanan ni dekat rumah tu. Kejap nanti abang datang balik tau. Terima kasih. Adik-adik baru balik daripada mengaji ke ni? Adik hafal Quran tak? Hafal. Kalau abang nak tepuk boleh? Boleh. Okey, adik kita pilih juzuk amal juzuk 30 surah-surah yang biasa baca dalam solat abang mulakan dulu, nanti adik sambung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Baguslah adik. Abang doakan adik jadi hafiz dengan hafizah sampai ke syurga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallari lubha wa muriyati qudha wa muri wari subha wa asawna bihi naka'a wa wasawna bihi jama'a innan intara bihi yakanu wa innahu ala lalika lasahi wa innahu libubi yasari afala ya'awu silama fihu wa silama fi sudu inna wabbahum inna qabis. Sadaqallahul azim. Pandai ya. Pandai ya. Jom kita tengok jom.